disoviwe. Jisu Krista ukela ke deozanu, por ke ba pete siro online nu ke hu ke ba pete ke lusia. O ke shomato, se ke va pete nu, jedo nebubu, ugor tse ke sala se tiena. Terenu pete ke zedi zaliku krikin yedi hedia tenye 247 Fiba hokenero. Easter narrative medieval tie meseki jisue vakinyu potio popekebe betakele gogi slasa hamodze jisue po hilasi ketan hie tevatie ki kafu keba ki bu ponu poe potio popekebe betakele gogi sha deri hatikiro thoma go donu bamo johan mefa soru nunungugele Deri jadu do posie petakele ko thoma sadi keze kinuba uko ki khafaba deri jisu uko donu ler thadie disie nieko ke viu tsreje si sasie posie thoma ki nje ki nyopie hanusche mu ajinia mehole siro nje hyapie atie bieche sidi kendu dota modi pelezole thoma sie poki Anipu mua kepenyofe sita jisu poki no anguki de la pele lieme ngu modi pele ke de gowe teja ke tozo ugo pongu modi pele ke de gowe teja ke tozo hauki deri pomareshi muki deri unishi ugo mzeus kristazo mu krista ginuzo tie ugo que se sodi resho chilinu zadiku
nefa tefumu serapo 29 mu 31 hani kerelido who 29 is started
Krista rilede sala hekori rilegedo no su ke meresu kapi heko tsekesa hakolari mpejewe no ke digo mo ke diu nyepu ko mo nyepu heko kezedi su prasriawe muno heko ke lakeliwe nyepu heko chedo uri ke kri ke tsununu vor mhodzunu thawe heko rofuki zati zopfuri di vor thamo kisi nyepu no heko rofu zopfukori no sukori tsepi heko tsisiji heko homie nyepu heko ke joke mukola heko nuke mejedi vorthamo kisi nongu mejedi heko ke jovapi heko tsisiji nyepu homie tenu mesidi mojno vorthali ro nyepu no uko meje kori rokrasidi tenu ke ra khapie uko tsisiji homie unnu ke ratodi vorli ro nyepu no sunu nunne khapie uko tsisiji homie unidi unumadi favor thaliro nipu no soko niri tsepekrasa musidi ukobu ko kenni soko risedino usheze zrie ukikru siro kehu ko mu chezanyo merizedi ke zasiji nipu heko mhodzino vortawe heko nunna ke kri heko needs ke kri sevordin mhodzino tha nongu mejedi heko reliro krasiji monongu mejedi nke krie nguke mejenu no nipu heko va pisa jedin ki chayawe heko ketezie kapien tsia voketa bavdo ko nuzo sheri sio tiso jako nuzo sheri nke krie nguke meje sedi heko yavor getsekola ketezie kapie heko tsia we heko tsofugo va pipi heko tsekesokola mbejewe heko ke voke va pate ko no nke kriju sedi heko yatyo getsekola ketezie kapie tsia we Munyipu heko chedo nipu no baby skropo kapie heko ke hunu sala kesha hakolari ke tezia kapie ntsesiya npejewe nipu baby hako yobunu zo sheri nke krie nguke meje sidi sherlichi muno mi krenyo tseke bako bunu zo sheri nipu nmasi mera nfadino no nyo kapie uko tseke sa hako teke menyo se sherli ke tola nmasi kapie mi krenyo ko ritse jedin ki chayawe Kekrinipu heko donu shomeje dinu uteke chas sekeza shikeza kopoba nipu no uko siwe ngumeje di uko kruhisje tie udaru sekeza ko bunu zo sheri uvape vile keto mu u keso hose bordi uko tsesele keto la no jape darum hoko geri sesje uro fuki tsatiri uchameje bali ro nipu no ko rofri tseperhi lasje uteke ke bako bunu zo sheri nipu no ke kori khape uko tsesa uko kenmiri kapi uko tsasa mujapi uko ritsasa jedin kichaya nipu heko haki homie nipu uba no zedemo derti son ye darusedi ukruhi ke ba shiketsri ba nongumi jedi uko kruhi seche udaru ko buri ke ko kapi uko tsasa healing se bordi uko tsasa uko sustain tsasa jedin kichaya we nipu heko homie ukeleke medo ke tsatsdinu shiketsri ba mokisi Anipu nongu meshedi nke ridie nke kodie kela keli die hau sevordino nipu uko kelu zibui baketa hanu zo sheri no uko kruhipie nipu nke jeunu sesjedin ki ko mejemelo yawe ke nipu homie mfuno keta homie nipu u kelu hau ulanu confused baketa sidino nipu lu tsahatsa sidino mfuke bashi keta bambo kisi Anipu nongu mejedi uko kruhisje uko butie no uko ke kriuzo keta no uko ke meruzo keta muno uko kruhisli ke vike ko njenu ba keta uko busuri sije nipu heko humie madie ke keta tsabadi nipu soko sedi upafu ke ba musidi sununu lukelie lutsikele suri ngule ke mo shiketseri ba liro no soko zo sheri kruhisje
no ni pu hila ke sheke penyo fuwe salando no su sedi nke kosu sedi uko tseke per hila sili ke vi mo ni pu ko bunu ke lu ke view muli ke vi njenu ba ke tsa uko busuri meradi thie nza ke li che din ke me je men lo yawe ke keni pu thie he ko nyonyo ko zero club night ko zero youth ministry lighthouse ko zo sheri puri ke cricket tsunu no shoba no ngu me je di uko kruhi seche ni pu uko bu ndie house sedinu uko kelhu chathauri tsile ndie house sedi uko kemero tsile ndie house sedinu ni pu uko bunu house sedinu kelhu ke view ngu ke liet seche din ki me je me lo yawe je do ni pu he ko dr villo vodi nke ri die se vodi he ko petso sada di vor ba ha lari ni pu pe je yawe no po chatha se wade musala ni pu no po empower tsije sidi po bunu ni pu ndi house sidi he ko zeke zake za ha no met di ke po ke koni di no ni pu ndi house se vodi he ko petso sije mu he ko bu ren na ke le ko bunu zo sheri su ren na le di no he ko vietsle ye zeu no lusele ke to no su no he ko pette ko khu hisije he ko pastor satori khapien pelesia pothie naya jivan no depu ke to ho no zo she no po khu hisije sidi pot ge bu no zo she naya jivan no vor ke huya ke pette ko khu hi pe kingdom no sa ukhu hi pe ni pu uko bunu nke tho dio no huse ke mo uko bunu ni pu uko ke pele no su ke le tseche he ko che do poti ho khapien pelesia ni pu he ko rosho pette no ngu me je di he ko do no pa di he ko no pusa ke ko khapi he ko tsasa he ko encourage tsasa mo he ko khu hi se che di ye Jesus Christa her ha ke liuza se di chaya we amen ba prele vide ugo che do lira NBCC ke chati soja mo so zedino Dr. Villo vorde ugo zedi ke huba Dr. Villo lira NBCC no social concerns how no po secretary tsawa mo po mathori raba mo ke tsa suri nguwa ya mo che do ni pu die sevordino ke za se do di vor ke balan pe je thor doctor mo po zedi vor ke pa ani to sole nori vor ba po kinumie se she po nyo fa visari vordi ugo do no ke huwa sala nieri pe je ho mo vordi no ugo ke zedi ke hu ke ba ha no ni pu bu ja bi nyo ko pate ko ri tsa se che ugo che do pastor visato kodino naya jivan baptist church no ugo thie ugo foundation day how celebrate sawa mo posuno di puba hoselano ke chanori povara krabache ke se di nyo ko pesisia yo ko peje
ngô thiê cái chặt tiêu nu thiê NBCC cái chặt ra sla nu NBCC la chai cái liệt sle do mu ngô đi liền nu cái chặt go parwa mu chazawa sla cái zai cái liệt sle do mu program honza ai cái za sa shri nu ngô a pragesti gi nyo cái chai suruba mu nyo bu chai cái sa bu cái sa nu leva di chai cái liệt sle do ne phía đây hạt địa alza za địa corner địa bazı gogo ke chacha kinyu se haka ke ba gogo se avia de metsonu ke ba gogo die porque de ke ba gogo pengu soruro balcony mu cradle room se online no ngo se de ke ta ko di ke hu ke ba go se di chale do mu ke cha poro ngo mi pete ke ze di ke theze ke cha ke zalanu ke ze di susa cha ke le tsle do a che president que penyo fue que dia thola que theze khabe potje NBCC sede ke लिए nu u que penyo fe jabe NBCC ts mu kho hi forge ministry ko bu ko लिए mu possible ke लिए ch kata pe se ke ch nuri u que penyo fe dia thori kata ke vibu NBCC se forlie que penyo fe theze shke que theze khabe que penyo fe ts ke ch tiki ke chanunya hakori prasje ke penyo fubu hasim hale se kze katami ko tsidi ungo bu NBCC chata pe vili ke tola chado ke penyo fubu NBCC tsofu ko riva pisha siro vorgedo tigo nuri kata ke vi pe se shege tola chaje number kinyo nipu NBCC bu rofu ke tsate mu sezi chege chenu ke ko mu di thori thale ke tola chado NBCC Nagaland Baptist ke hu ko voge da katami ko uke pele nu mu Baptist ke pele nu chse cha thavor mu ke penyo fobu poti ke re nu ri tsi kata ko buri uke pele nu mechi mu ke thonu chse chiri thale ke tola chado how ke perodi chale ke vi kropo liro NBCC boot ke thonu thale ke penyo fu diu nu di thodi thale mu ke masaro fu bu ministry nu ha pepi ke to pete go nu ucha thale ke tola chado ke hu ko bu ki ju reli go le modi ke se poch mu meti thale ke tola chado se
NBCC staff quarter chege ba go la chado che staff the fu quarter ba modi chazunu for ba staff quarter se mo sho bi ba de slai ke pu ke लिए poli ro NBCC lam ha ke ngu ke chu se ke pele nunu staff quarter chege do shali de ke penyo fu bu project hauri crohisha mu ka ke shinuri temie ho shege do la chado NBCC number deal NBCC revival torch movement haula chado chithe January Teriki revival torch movement house delia mu revival torch house association go petsosha mu association bu ukro ke hupette cheper hishe ke to camera se hatcha ke to pepilie movement ke leo liro NBCC ke hukobu ke penyo fe ke tho dienunu ke hu mu miliu chepe ke lie ke tho nunu thenu ke dige cha mu ro fe ke zatiri me mile ke to la se delie har haula chado chale ke vi pro poliro ha tho che haubu themie melu che ke dishe ke to la chado NBCC team lari chache uko kele house association ke kri ko nu foje uko reve ko lari chaje pengu NBCC department ko la chaje ce department hako ke zem team hatshaba women youth Christian education finance and property social concern and Nagaland missionary movement department hako petenu secretary mu coordinators ba dim hatho chego me hobaya ugo kel hula ke penyo fe pe ziwe ke chanu chale ke vikropo ke penyo fe bum hasi ke ko mum hale ko krili ke vim hasi si ugo tsishili ke dola chaje ugo hatho chego buri te jamu possibility te mi buri rofe ki zade sugele mu kel hu ke sase mi li mu u society nu voli ke to la chado ke ze ke vi har ke vi mu ke penyo fa chatha se ungom hato ko chile ke to la chado MBCC project ko mu le shiki ko la chado MBCC project nu Nagaland Development Outreach Miklat Ministry, Oriental Theological College, Mu Christian Higher Secondary School ba. Lieto ke vi mu chili ke se temiebu ministry hako seba. Ugo ke hula ke penyo fe tezike. How kro ke cha nunyo kropo se chalido. Ke penyo fe chata mu kake she ke mere se project petenu petali ke dola chado. Ukom har herkobu memilie mu chakrigelie teja nguli ke tola chado le shiki go nu ke patamie mu staff go bu ni chumie pese pe vishe ke tola chado ke penyo fubu ugo tsofu pe teva pishe siro ugo ministry buri teja sevor temietsa temie chepe fri mu cheke dishe ke tola chado ke chacha hago lady nu mo cheke zedi me cheke chachilido Bisi ke do ke pat no fa bisi mun zatseya no ti do ba vo handshri he go bunu la vori ke sedi nipu nu po tsdi no sola le ke viti ngu ke le ha go la impesia we no puti ke vi ha go zshri kha be se he tsdi nipu he bunu la vori insa no ke ko to ke le ha go la zatseya Zero Hill Zido to Soja Handosri NBCC Ministry like it is here Capicentia. No voyada to Soja Gundosri Nipu here Kotami, a Semorgasho Nipu hero figures a dear Kotami go Pesseshri. He would know Nipu, oh Nipu go Kurta, Kurkono Nipu, oh Tejanguli, Munipu, Nieto, get Chanu the stream, had Savoy Gelegola. Get his here Capicity, Nsia way, Nipu, Tier to Soja Handosri, here Nipu NBCC. No nipu kata chegeba petego nipu khabisedi pelela shia non to hisim le khabisengo tsha ndo kevi mharha kevi khabisengo tsha dingo bunu he Nagaland missionary nipu
here Nagami Nipu Baptist Church Council House of Nipu se potu volegeto nteja khabisering go tsije challenges zeke sege bagun zo shri nipu ke ko khabisering go tshe siring go bu ha go zo shri perhe mu nipu medo city ze volegeto nteja khabiseri go tsije din ki chaya siro nipu roflege zade nipu sizi tslegeto nipu nunya susre khabiseri patami go shri tshe mu nipu he ke hu tamye ko buzo shri ni pu hanu tenun nodi ni pu o ni pu themi go kho hile ke don thejai khabi siri u tsu che ring ki che ya ani pu go buzo shri ke thonu thale ri ke thon ni pu rira modi ni pu ke tho ni pu se pa thasle ke do no ke ko mu ke the fur khabi siri ni pu he ke hu ka tamye go shri tsu che ring ki che ya we yego ni pu ngo staff quarter se mo sho ke ba su si mu ni pu ke pelle no ni pu ha se de ro ke ja hanu ni pu no themi go zo shri nu tsasa sidi themi go bu zo shri ni pu me prome void ni pu hanri khasidi ni pu go o ni pu go staff quarter go zo shri tsle ge do khoi se che NBCC revival thought chawla shri chaya ni pu ngo ni pu go vision po sedim hat se ge za hanu ni pu non to o ni pu themi go zo shri tsasa khoi se di movement hanu no ni pu themi ko bu zo shri pe no ke sala lenze ke ze visa ke लिए so se che ring ki chaya we hego ni pu ngo project ko ngo lesiki mu ni pu colleges so ni pu seminary ko zo shri khabe sem pe le se ya non to o ni pu ngo mission field hanu ni pu themi Bethale gets Temi put to get me as a shri cabisidi, Hagono Shishidi, Nipungo Buzashri, Temi Pesebisidi, yes, society no Nipu Temi Buzashri, Penon Simu Nipu Vigili, me at Sasheligato, Temi as a shri Ketsebi Nipu institution, Hagono Shri Sassajadi, and Kitchayaway, here Nipu, Nki, Hemejebelogilego, Nipuno, Sasagato, here was a pale lady, Ketezia Cabisidi in Sicily, just Susano Chasawe. Amen. What you do, no liro, Kagasunu, Ger saw Bagilets a little, I shall score your Peshiri Colidum. Chatsilo. The Craig and Sanipu, Bishiwe, no Putihan, the Shri Higobunu, no Tejaga Capisidi, who gets Donu, Pakedoyo was the Shri Sela 40, Zanu, Kenguli, Doigasha, Havalan, Pisia, no Javi City, Nipu, Nieto, Tsagato, was the Shri Crisa, was the Hitsapenisa, Shediubun, the Shri, Zanunu, Hakevi, Tsagili, Tsaje, Shuranipu, Kasagato. Homie Nipu, Tsame Rezo Shri, who needed Casado, Zumokishi, no Nipu, Tejara Per Loigazeri Calabi City Utsa, Shiro Homie, me prome voidi Casado, Zumokishi, no Sogozo Shri, Nipu, Keniri Tsepekrasa, Nipu, Homie, Karisere gets a, she gets a Bamukishi, non ton, Tejavu is a wiki bagili at Siche, Hego, Kengwikili, Hakom Hos Shri Jasa, Shri Hegobunu, Hakozo Shri Saint Medukim Hiri, Nipu. Pepa, before gets a gun the shrink, it did a beja, Pechasaki at Sajidi, Yago Petesedi, Jesus and no Chasawe. Amen.
제도 바이블 프레스게도 리로 ngo dipusegeto Dr. Vilo che penyevo diesevo ngo zekazasegeto medidi a Filippi go tutekenye kuso ponunu kere poketo presedo Filippi go tutekenye kuso ku ponunu kere poketo Otsigi tupike bau Krista durieli kele Sala Krista ginu seketef ketse dieho ke krie ginu tenu vapem ketse ropfenu ma vierge ketse nus nu je mu hunyeho mu meje ketse ho baro akeniu tsisji Nieko kenum hele sidi ke kripo krele Nieko kenur hele di nupo tsele Nieto nye zaza kele mu ko meto ketze nunu ma pori tsehe Deri nye tse ker nyule di ke krime se nyeki viko zolichi Siro nye ke hupori nieto nye ke niu rbi leta he di che premier reliri kralie Krista Jesu nulle pie niko nus setule po uke penyover riu zo sheri uke penyover ze ke tede di poto pola ma poritsmo leri poto potsepezle mi diemi ritsepe teme me vidi penyole siro teme ritsepe di Poto potse kernyole sidi ke sheketori deze tsuzota cruz heri tsuzo sala uke penyo furi potse peza pisa mu teza petego kiri rigatse teza pie potse wate sala jisu zanu kuza pette kutu predo tigiri ziu gizuri mu gizur krori Ziu uke penyofe upu bu zaye tseketola temye me peteri Jesu Christa nyepu zo ze prapreto au nyepu dia Terenu Jesu Christa arhagelia zase keni salam ye vor keba ke pelemie peteri ke lusaya siro chedo online nu ngo zeke krothoge bagori ke luge sasu richsa sashe Nagaland Baptist Church Council zanu keni sedinu ni go pete ke luge sasu tsasawe Tie tisoja uliro NBCC ke chaja yesemu ke hu Baptist ke hu gonu NBCC la chabaya ke tsus niego ke beje therenu susri pusaya ke pelemiego ke chalanu ke hu punu zshiri sliya ke tsu smor ke shonunri sshie Chugelieri ke pelemigo hegolanu chagebala chaliazewe ke tsusuri sedinu japutsasa siro chutole ke mo ke krariba deri sogori potiu zedinu chutole ke tiosusuri pelemu mera ke basusuri lanu ni obunu hegolari chabache ke tsusuri pulasa NBCC nu vorgelie tichebo tomolo deri Ake kranu u ke leze ke ter ke tsu suri ze ke se so shem hake kranu u pye ke je su suri ze ke se ke tsa lesakinu ke bata tsa pe chapi vor ti che ker pengu bo mu lesakinu badi NBCC nu khor ke liye she
release ale don he chi ke tse ke le wori le di vor deri cheli ro li ke tse su su potiri ngu phizole ge mo su sri ngu ma deri ke penyo fo zanu vi musor hodinu ke penyo fo lia thot ge bagola mu ke pele me go he go la cha ge bagola ni ko pe te la no ma chele we unu te fu wa we ke tse su sri pusaya zero NBCC Sherry Shalom Bible Seminary zo Sherry kepele miego khake selanu tale ge ba fa pe tale ge ba su sri che selanu niego khake sunu zo Sherry niego jats ke shegola niego pe jewe ke su su pu pe kristo morge sho su sri pusaya ngo che do ke pu ge do cha yo li ro humility of Christ iketsa the humility of Christ and its meaning for believers today. Jisu potso kerenyo ges mu ke pelemiala poke meje. Jisu sanu ke pusana. Philippi go to take in verse ponu kiri kere potso ke anu ngo ha che do ke puge jisu se chityo. Jisu e poke hunu zo ke tsa kerenyo ke tsa utsa kerenyo ke tsa su se pu petha mu lupie pengusha ke tsa su se savor. Deri pu pethamu lugesa hauha. Vodi nie krazatie Western world nuzogetsa hauha ugo influence sezomogetsa. Jisue humility zepu gesenu ugo hazogetsa susa chemo. Deri Jisu cruz ki shegesa she. Jisu cruz lieke le she mu cruz kinu po thotsa kesa she humility how ha ke vi po getsa ma ulanu kepele me go lanu me yese getsa susa shepar getsa susa ringu salanu Jisu cruz gi she getsa shenu humility utsaker nyo getsa how wa dun heki romie Empire road ke dirov yenu zo getsa ham he getsa gecha ham he getsa zo sheri humo getsa mie how ha huyamo getsa susrit savor deri Jisu cruz gi she getsa shenu ha how ha chike dibie ha te rup o getsa vi getsa mu as a sign cruz zo sheri it's a sign it became a sign of victory it getsa susangulie ngo kel hunu zo getsa humility utsaker nyo gesa hawa ti son he ngo zeke sebayan he ke tsu sri leya ke krila mona kristamie ke da mori ke pele melali ro gecha hawa ngo la me ye phi ge tsa su sri nguya deri ngo poti ke krata die utsaker nyo gesa hawa haliro gentleness men ne ge tsa Mori koke mo, mori utsuker nyogetsu unu tsuker nyogelie, mori mieze kemege mo, mori utyo uts self-denial, iketsu utyo u mengu kapie kerio chumudi ke nyo tsugetsu sigetsu ke lego, mus haguhari pete ke krede imo, deriche dongo how hanu humility ikesa how hanu it's taking a stand pot how bonu utyo umesebo tsimo sho getsa utyo utawnu takeme tismo gesho sigetsa bo hinu no pusna ba mo how ha meu pesepe getsa susa retaliate getsa susa pubamo deri responding to violence with non-violent means. Si gets a very pulevi. Mori, meu pesepem appears of sherry, mebu, upetsepen, si gets up here as a sherry, where utio utabonu, susa, tatu gelie, mets mechedi susa, tabie, maybe a kessa gets a susuri, gelerinori pusin the bar. General McChrystal, he was the person of the year 2009 Times Magazine, susa, podzepar, mu poe. He was the commander of all the American forces in Afghanistan.
poi Afghanistan nu chete her che ge America mi vo chete her che ge poi commander mi bo mu poi he is a Harvard graduate so she poi 30 kilometer kerataya va boje matsaya mo so she bavado die pengu surgery zayamo ketsa and he is an high achiever kelunu zo ketsa deripo vodi Afghanistan nu tercha mu sunu tercha ge bagi mu su no so she temyego media go war pocket sodinu. How can we win this unwinnable war? Iketsobo Afghanistan nu siketsobo poketso mu poe share humility idinu media go dieke lasa and people were so surprised. Sapahimie po kienu nu humility susu separ getsa pu par getsa susu ugongo sera and they dig further. How ha puchak porhi po context kichupunu no how ha pusaga sidi poketso mu poliro. Humility is the noble choice to forego your status, deploy your resources, or use your influence for the good of others before yourself. Tenyi dienu atyo rough translation motsasamu sunu suliro utsuker nyogetse utyo utake view kake gewadi ukisukini unyawra umu upeteu kapie mieke krimie po shatape vise ketula upe pigelie mu poe hauhanu pugecha war context unuliro ugo shatercha ranye sevo mieki rie mie dukri mori mie penel gedo sus dodzu zori hawa chelelo. We need to win the Afghans with our resources by influencing them, by lifting them up. Ugo rana ugo seye how ha peshes more kesho musu suwe ugo ranyenenu how ha kolege to sus pokemeradza siketsabo pusa mu ugo kristakil hunu siketsu puri ngulalia getsa kristakil hunu liro poe potchapet zagesa potsaker nyogesa potho polale modi kruzgi shigesala ugo mia popogetsa tsepe jasa getsa uta tsepe visa getsa sus ngulie getsa sus nguwe Paul lesa how to samu lesa how to getsa gisala chapter kenya how hanu ugo bu Jesu Christa potchaker nyogesa how hanu lesson kichokropo sus sinbashi getsa sus chedo susri ke pusanaba chapo liro humility utchaker nyosa getsa sus pochapo liro is being selfless verse ponunu kedi verse tienu utchaker nyogetse mi utyo ujaz modi mi jaz kelle petego promodado presidovabo sala Christa ginu tsakete fukelie tsakete fugetsu dieho ke krie ginu tenu vapem getsa rofunu mhavier he getsa nusunu jie mu hni ho ngume je getsa ho baro akeniu tsi sachi nyeko kenu mhelie sidi ke krepo krelie nyeko kenu reality nu po chelie nyetyo nya jaz kelenu kome thogetsa nu ha poritse he deri nyet seker nyoledi ke crimea se nyeki viko zoleche siro nyeke hupori nyetyo nyeke new rebi leda he di ke crimea liri kralie hak jorali hakoha pole Jesu Christa jorali Jesu Christa nyeke mele morke shosokosa puperesa deri hago virtues siketsa jorali ke vi hagoha me hovoliro peacekeeping vi tope bali getyo sus jorli kropo hagoha peacekeeping ha waliro vi tope bebal ke liye themi bu ke zevi bali getyo lanu lenu jorli ke vi go se pets getsa musunu lusu getsa sus puba mu hago haliro ho kre getsa rofunu ke ze potsa getsa menne getsa
kenum hege tse ho hongu gemeje po le hago pupe resa mu hago haliro vitho pe bali ketyo joroli ko mori kem hege tse si ge tse pulevi so she po le how nur bimodi the peace keeping nur bimodi ubunu the shiri peace building vitho chgelie su sa tate vale mo ke sho musu nu poe krista jorli kro bopie thalasa musu vitho pe bale ke che pe bal ye ke tse su su nu vitho so shenu vitho chgelie ke tse su su pulas mu vitho chge ke tu cha pe bagelie ke ko ke tu di segelie musu nu bagelie mu Teshela ke vuke bu tali ke vi sogo ke khagelie su se vito tsegeza mori vito tsegelie sigeza su su puya mu paule ungo Jesu Christa joroli po do sogo se joroli sogo se mielieli ro ungo vito pe bagelie ro bi modinu vitori tselegetyo mu vito tsegelie su se bade ke tsino nuri pulasa mu verse pengunu mu verse nu mugelie jisue potho pothake vipo kake gewa ke tsusu ngu mu haunu humility is foregoing our status ke tsusu ngulie pole jisu kelhu sus me ho mu pra mu potho po ginunu me tha siketsa temye po mu jisue potho potseker nyosegetsa hawa poe hapo poginu pugesa mu tagesa poliro potho pothake visus piesedinu po status po kemhedinu so se poe consider shada mogetsa Jesus was God poe uke penyo fuzo jisue deri poe uke penyo fuze kete degetsa sus hinunu lemo mori po uke penyo fuzo idinu po right po kemhedi claim rich mo ke tsusu pusa he did not boast about his pride he did not boast about his image as God the Son deri poe potsuker nyugesa sunu temie chemu jeme vigetse sunu poe uke penyo fu nyozo shiri potyo potha ke visusa ke penyo fu tasusa kake gewadi poe temie tsutyo smuje me vivor ke tsusu ngulie uke jisu Krista mu trinity jeme hosaliro po nyo ke me sorrowful ngo pete ke ko ke tu pray ugo pete ke penyo fu pray there ungo person susu ke kri ke tsusu ngulie mu hanu jisuri uke penyo fu po zedinu ke tu ke tsusu ngulie deri poe hauha asedinu poe uke penyo fu zo shiri ke penyo fu tasus asedinu privilege po opportunity bo ke mhedinu poe sus lera modinu poe potyo potsuker nyogesa sunu temie me tsmuje me vige tsusu chavor ke tsusu ngulie mu hanu poe potyo postatus sus khake gewa ke tsusu ngulie so sheke niuliro poe po divine power mu will poe ke penyo fu 100% ke penyo fu zo 100% temiezo salanu poe ke penyo fu ke kori po giba divine power susri po giba selevi gets authority susri po giba deri poe potho sus sedamo sus sedino temie ki chatie su pu ki chatie ke ko mori ke reze ke segetsa pets penna ke segetsa ke meje ke leze ke segetsa nuri sugom hori divine ke ko sedi ke penyo fu ke ko sedi no pues temie meje ke le mori temie gi tsna ke tsa gos mokole mo je mokole mo ke tsa ngule mo hala no poe pothabo khake gewa ke tsa potyo status bi modino po power susu shiri khawa ke tsu ngule so she ke kri boliro poe cruise gi she ke tsa ke tso shiri tsa
mu a deity can never die. Ke penyo fe shele ya mo. Deri poe sumu jeme vivor mu te mo sus vole morkesho mu te mo vole daliro shele ki vi sus bagetsala ke penyo fe bozo shiri poe pocho sake chozo shiri potsepe jasaketsa potseke nyosaketsa susri ngulalie mu hago hame hovos liro poe pocho polam ha porile moketsa suslanu humility pocho potseke nyovo Keranyo togo su getzozo shiri sasa getzozo su ngulie. Tie ungo kelhunu. Ungo hapo image pola ungo kemia kole kivi su sa bapre ungo patezo shiri. It could be something related with our talents. Haprola, mori u kisikinila, mori u sherprela, mori u status, u inheritance la. Ungo kemia kole kivi su sa ba. Prehu, deri cristala nuzowe, poi u kepenyo fe nyo, u kepenyo fe zo, poi timu ki zichike su, mushe tsenu nu tyoke tau, hapete ke shiu, hapete ri ke khale ke view, mu ke khaseb ke ba uzo, deri poi si zo shiri, potyo potsepe jike che, potyo potseke nyo se ke che, potha su se lemudi kage se su nu, poi ungo la nu, ungo Tsepe visagitio, ungo ta susa tsepe visagitio, mususa pocha, susa liro, ugo bu ke penyo fose ke krotholale ke visusa, theologically poe susa, chesagetsa, ke penyo fose ke peche dogetanu, ke pumabu ugo ze, tsese koke dogetanu, poe susa, me lasagetsa, susa, tseke moke meti lasamu poe susa, cha susa, krasagetsa susa, nguli we. Sala ungo tie, how no mati to the care set a funus shri mukile siroke who pori popupe krugelio soup at zovato deriki who pori ala popupe zgesu su ngulaletio jisu die haget hamhe gets a popu wait here jisu christashe zigetsunu utio utasus lepe vigedasus rabbi modinu here weary Matsike zera sus sisike nigo tsoleba bamode iketsikele no putamo deri kietsis utage vibo bagets so no ungo salasike sigetsus sechas ndu a operation salvage hening kulanule muledi ango gets boliro kresamie mi krekin niege rehab center no ba and ungo kelhuja me hosoliro 30 to 35 to Jesus pekraba mi kreken nieke je youngest ugo donu youngest liro 17 years ugo donu oldest mori eldest liro 69 years here mu ke kratsate liro below 35 years ba sogo liro ke kratsate daruch ketsa drug addiction so she 40 years and above sogo liro alcoholics ko mu ugo clients ko microbo rizeke tsaderi ungo porhi ke krikri vorba getsa ugo professionally ke krikri getsa microbo liro doctors microbo liro police microbo liro liechemie microbo liro GBs politicians teachers pastor gori mu theologians gori si getsa church leaders gori ba getsa susring mu ke kra tsateliro zeleng mie secondly or angami mu seuli or semie mu ugo kelhu ugo jego renasgetso unuri meje ugo ngusdinu mia pori ugo darutz banye getso susri leri lelo ugo nguzo kengu nuzo getso soro segetso battery t-shirt kem hegetso sus sedinu vodinu youth camp nu bagetso miezo Deri ugo zego me hosoliro unume sheketsa. So she ugo ke penyo to ngolwa village iketsa hawaliro tek chedogila ugo sit krebos was a book sareshe mu ugo mi me feta tavore she mu ugo donu cherry siketsa ke kraba gedala ugo nuke meje village council crowdfunding sedino tsadino temi hago ha kro Kresa haguha krohisadi ugo bunu vilalia morkesho kehu urbi modeno village council zoshi sigesus saba
ugo ma tosu so go me hosleo ma ke grass so mo ge sho ta mie ki ge zhe yo bo nu ta mie me first year ge ze zi di nu di le ge zhe xie bare se me che zo very unhygienic me hosleo dairy ugo city bazo counselors ko le me the tha ba chaplain me po associate chaplain me ke nie ndunu me ke nie counselor bo mu chaplain bo install sa ke su ngo ke mungu to liro NBCC gi puso dio no hego student me bo vodi no sun chaplain chba ke tsala akesa deri NBCC ki cha ke me hos las liro uthyo u department no fund rates for mortgage uthyo u department no fund drive fund fetch to be se mortgage su se ya ke tsala la vodi mi ngus di mi crois se vazo deri u je habie mi crois le get yo su suri u je zget deri how was it inu ke hugo giri ke zasmo shode ke klamon we ugo tage vivo ba get ha wanu vodi nu nguge sa atu ami be nguge sa ha walanu se la vodi che do ha wanu ze ke pusna ke tsla nyo ki pusna nyo ki puthare deri nyo go busu no leke krada he che ke tsu nyo gi cha bizo ke tsu so ba mo deri mie liu family zo share chele ge vi mie ke hu zo share chele vi ba le ro how no ke kroi se che ke tsu ri pulas ugo tha vi ba mo che gi ge kri bole ro I am go so se desa ke tsu ngu mo so sibazo deri I am go seba ke tsu li ro chazumie kyo so sebazo organization cheliro NGO ke mi ke so deri security liro I'm go kasaba so lanu so zo shiri pie nyo gi pulas ke so just say humility is self condensation cha poliro humility is being selfless ken liro humility is foregoing your status seoliro humility is self condensation utyo utsepet jegelie verse 10 yenu pugetsa deri potyo potsepet jelie mie demie hitsefer temie me vidi penyolie siro temie hitsefer di isi acha ye kenyenu nu potyo potsepet jegelie so pusena self condensation hawa poliro he made himself nothing ketsa potyo potsepet jegelie isi iketsa hawa kenosis of Christ iketsa me hogesenu poe apo bagetsu su se tsepe zwa getsu su modinu additional nature what tsepie po divine nature su balali getsu su hinu leya musu so liro kenosis of Christ sia Christa po to po tsepe jse getsu su nu poe po tha ker kribo bagetsu ke penyo fu nyo zo shiri boy he willingly forgo to exercise his divine power and will deri potho willingly he chose to take the form of human being potho limited temye limited slano potho limit po so sa badal po limit chale ki vi mieu so sa sufgelie willingly potho po ke dagelie mu poe temie chege smuzie susa me vivo getski po me vi poringu mo poe ke penyo vo temie chege do susa po me vi cha poribamo cha poriri bamo sigetsa mu poe ka ke do susa ngu ge zhe bi temie chege zhe xie smuzie susa chege da xie poe ka ke zhe bi ge zhe susa ngu deri poe susa potho pola iketsu susuri lemodi potho potsepet jsegetsa mu one of the first step kiriu nu poe potho po humiliation segetsa ke penyo fuzo shiri ke penyo fu ke mo hipo chfa ke to susa potho po self humiliate segetsa potho po bie ke menga getsa sigetsa getso susuri tse getsa susa pu mu susa leke voshe ke thozo. To become God is exaltation, but to become human is a degradation. There was no profit. Deri Jisue ngolanu po motive, po goal, po objective liro temiewu so uke penyo fo modzigi
potaki vi bo ngula le ge tyo su su lady nu boy su su ri chisa ge su su ngulie mu Augustine Pugetza, Saint Augustine Pugetza, ham here. Even if human beings were lowered to the rank of a beast, this could not even approximate the lowering of God into humanity, because for both man and beast are mortal. There is hapo shele ke lobwe potyo shele ke vi tsmu mo mu tsmu je su su tsfle ge ta su su ki de buri potyo potsker nyo mu pokasa shi ke su su pu mu jisuen pu sa po ke ko nu zo ke tsa po potyo po divine power ke ko ba zo ke penyo fu ke ko bo gi ba zo shiri mu po si ba zo su he is aware and he is conscious of that po si ba zo shiri po te miu tsu mo ki tsa tie tsu zo le ke lo so go so ke penyo fu ke ko nu se di nu so su so tsu pe ko la pie mo ri tsu ke er pie te miu ki tsa tie nu so go so mo ko le ke to po ri so mo ke tsu su ngu le krobo che mu su su li ro ke penyo fu bu za ye che le ke to la po pom ha to su ke me ke tsu su su che she Samaritan me fu bo jisu po je ba di jisu e fu po ki je kre da di cha mu po Samaria me fu ha jisu shiri no ju me po ki me di akinu je kre ke to cha ba I ke tsu su sa po ki pu jisu e tenu ha fa ha je pu sa mu jisu e tenu ha fa je si ke lie po divine power nu po so go silie po nu fe pengu ba mu che lu ke ba zo shiri no how ha nu fu mo shi di nu po ki pu su po te mi how ha jisu how ha te mi ordinary te mi mo re po u ke penyo fa she ze ke si mi bo da me che ha si di po silie mu po su nu po pelele di po sunu tenu ke dile di po ralavo di no temie go ki po ze go pusa jisu ze ke se ke so go pusa mu jisu ze pusa ru temie ha go ha po ramie go zo shiri po sheme zi la vordi nu jisu dieren sa mu po ginunu po o ke penyo fo nyo ke su sa prale ke su sa she became an evangelist si ke bo mu po so jisu e po divine power exercise ke po thyo po jazala moderi nye pu ke penyo fu Jehovah za yeche ke dola su se ke bi ke su instance krobo su ngulie ta ke nye unu po thyo po tsepe jegele nu nye den nye hitsefe took the form of a servant ke mu servant ni po hi ke khri ba ya deri born servant ke po le sepe kraya mu po thyo po considered sub yesidino bonded servant si ke su pu yamu Roman me jounu bonded servant hawaliro to live itself he get yo so po ke jau po master mojunu po ke ko po meza porito mo ke po nye pu to po du kriwa zo shiri po hakki porisunu po die po ze ke nyale genza si ke su de nya tsele genza si ke po ke ko ke po si ke Roman ne jono liro sala bonded servant how Paul se ke mu po how anu po ke took the form of servant ke how anu ke penyo fo Jesus Christ ha pe te zo shiri po gi po khatsi so wa ke hidio zo shiri hidio zo shiri shero zo shiri po pe tiu ka pi u ke penyo fo gi so wa ke su nu pulas mu pol zo shiri serhi nu kristal yet se get so nu japu tsla ke su nguwe sala nu how hanu u ke penyo fo po khap po chepe zse ke su po khape su se ke su nu ri po japu su ngula lie mu ngo incarnation iketsu su ke majesteliro ke penyo fu Jesu Christa smuzie su me vigete mo chevor getsu su liro it was a loss it was a sacrificial in nature deri ngo la liro it is more or less like artificial ngo liro more selfish tai miu ki tsatie suje ki tsatie va pe kramu uthyo u jaz la
u tu u ja za le pe kra kra ke si ke sala no po le la pu ke Galatia go to take in verse verse care te fe me fe no pu ke te jo gi nu te jo ki za sheta zo si di a ke pe nyo fe ki za ri to le ke to la Krista ze aguwate mu a ri to ke ta amon anu ke ba Krista uzo mu tie che je nu lu ke ba ke lu hau u ke pe nyo fe nyo ke pe le nu zo po a khiri ala po pu khasa I ke tsu su u ke pe nyo fe Jisu Krista nu u pe shewa mo ke sho su po le su la pe pula se ke tsu u go su je ke tsu the body is the willing instrument for sin si di pu ya theology no ha ke sho tsu ke la o si ya zo shi poti pe tenu u mo ha u tsu je ha so la no u tsu je u mo ha ke si di crusadi go mo ke sho su pula sa mo ke tozo u tsu pe zhe ke tyo su le ken zo ke zhe u tyo tie tiu nu tie riu nu tie me leu nu ki zhe kim he di ta zhe shi ke zhe riu nu le so dio le ro u tsu pe zhe ke tyo su u free pe zhe se ke zhe u tyo deri crystal ro ha u go bu su mo ke sho si ke zhe the image of shame abandonment rejection separation loneliness mockery si ke zhe there u go tie ke lu no lesly forget about shame and rejection even for 5 minutes minute pengun lari we zivi mo dan mo ke zhe ten go recipe anya bo vo ki chegi no tha li ro sa mi vo u ze ke se da zo shiri u make up ko sele di pa di po ze ke se ke zhe ni minute pengu bo la zo shiri minute po interaction la no zo shiri si ke zhe u to I'm not talking that apu ga thawli ro make up che ge su se vi mo ge ke le no pu thamo ba self image portrait che ge ngo si ge su ti bo no ba si ge ti thabo no lu ba se she te fu mi ke lu no le se li ro u ang ga mi mi go ba ho ze shiri u te ru ha wa pe zo wa sho te ru ha wa pu se ya ge ke me nga ge ha wa vi mo ha wa shame and honor I gets a culture no who bagets ungolirmu te fumie goli laliro ungoro teru hawa biebe kosanye te fumie teru hawa biebe kosanye it's like a prestige pressure cooker me gets a mo prestige near for them te fumie laliro mu prestige pressure cooker lebazaki pon salio si gets a near penyori le so gets a si gets a te fumie hi krobo si gets a sharing mumaya tenumebu critic sele mogetsa tenumebu kim hapori de chawori pule mogetsa sala no tie hamye getsa bono Jesu Christa dorie Jesu Christa do Jesu Christa jorli su pie ugi bala dio getsa u to utspe jala getyo su ufu pe tse getsa su ritsa achsele ga bala nyo ki puthare getsa su moderi how hanu zo shiri ungo kape su sasu mo chonye si getsa ungo pe teri utso pe zgelie ke tsu uto ulalle mo ke tsu uto utao le mo ke tsu puba mo pu ke se ke mi polzo shiri pu ke se ke mi de mi ke mi zo di nu utso ke nyo so mo sho ke tsu mi de mi ke mi di nu mi le tsu so mo sho ke tsu siro but uto pe utso pe ke tsu ugo additional nature wo tsu bi ugo balale mo ke sho mo hawa chele re utsu je hawa ki ta de no chele re der Christa image Jesu Christa image tsla pie ugo balale mo ke sho so ti bo no vor ungo zo ban he ke tsu se pu sa cha dio mu thalau humility is being obedient verse 13 po thyo po chker nyolie sidi ke shie ge tsori diese tsu zo ta cross seri tsu zo Jisue diese popo diese zota po kruski ketso zo shiri mo getsa mo hau halanu po poti patenu popo diese nu to ketso so ngoli po ketsa po ketsa johan die ser dienu jisu go ki po shedzi go ki aketsa chai aketsa kesu me dotsa ge to mo po ma dotsa zike yozo ike tsu不是
zmu kre ke zki zo shiri poe popo medo sus lepe jako ke sus pusa ke sus nguli. He voluntarily chose to become the sacrificial lamb. Poe ro thotse ke nu zo shiri situba ke me jege sus zeke sege to popo zeke khoda ke to sus zo shir separation from his father and the weight of the sins of the world to be crushed upon him. Sugori le sugosiri medo sugosiri anticipates deri poe su nuzoshiri ngo rakra ugo la lepe vi ugo ta lepe vidinu sunu hapo tsusumor kesho potho po kitsatenu po pe pilie ke tsusa situ zoshiri po khasa ke tsusa ngulie mo Getsemane no ke chatse ke tsuzoshiri how hanu temye ke krazoshiri po humanity susu puya musuri ke thozo jisue su moki tsatie susa ke meshe tora ke tsu pori how ha tsibie poter here one ke tsu a cup of suffering te hiu suwaji ke tsu susa po kinu cha deri how nu zoshiri poe popo medoliro iketsa susa sedi cha ke tsu apo medoliro akinu te he how suwaji deri amedomon medo chilechi si ke tsu ke chatsa ke tsu mu how hanu pori su mo ke tsate ke me je ke tsu susa zege sege to susa ngutuba zo deri poe tsu moliro supo chita poe tsu moliro me ke krime bo susa ke tsala le ke to susa me pori ba mo po thau salanu poe susa situdinu poe chisa ke tsu po mesenu tsu ke tsu susa ngulewe sala jisu po dia zetsa ke salanu verse ke krigo me hokeli ro verse ke poketso u ke penyo po we sulanu po tsape jasa ke tsa ti gi ke to shiri ki zkro ke to pete zo shiri jisu za ro shodo ke tsa jisu za pudinu por shodo ke tsa su shiri ngugeli susa ngu talanu krista dia zegetsunu temie tsu muje tsum molie poe potio po jaz kelem ha to porichmo sigetsu mon mie diets po penyogelie nunu po pitcha ke zo poe potio po taker nyobo sedinu lusher poe poti petenu potio po merdi lumo deri po merdi lu mie po petse pen mu po kapie ke jase ke tsum ha to ke mato sugoricha deri potieri tie gamo isi po mieze ke poro ke tsunu ronyo menne ke to japutsa sizota cruzgi sha sidi po ke lukasa po ke lu jogo po ke pata diego pom hatope deri po ronyo ke tsa japutsa vor pele ke momia la zo ke tsa ke nyamie hatoge mhezo hagwa kenyamie do hige mhezo solano pole pugetsa Corinthiango kereu po tute me fe tenyenu deri uke penyo fe hake siko ke ngasha ke tola ki dzinu hasike mogo ke dalyete mu uke penyo fe ke mechako ke ngasha ke tola ki dzinu ke tatsuko ke dalyete isi pole potyo pokel hunu siketsapo ngugetsala Jisue ke di mie zo shiri poe mie kitu mie pocha mu po ke di revienu po joroli koe po ke di japucha skoliro ubu ungum mie krele morge sho ubu uzo ke ripie uvu ke smie z morge sho ubu mile dobo to vonuliro mile ke nieo vonu mie kratatsuro mie lieri tsa morge sho ripu jisue ke nimiezo deri ugolatso fasa ke dimiezo deri ulanu mielietsa poe ke puma mhoko ke lie ke komu die cha sedi koliamo deri ke krie mu pothopo tsepe jgelie ginu mu popo die ze chege seginu kokelie mu poza tsepe jase ke tsa sus ngulie poe jkesla
为天你来的个是不列为为。马乌我个字里咯 ，there hover name thetis mu themie Peleus nieginu Achilles there home view penyo ke leumo mori miedie miegemo Stephen Hawking Krathemze mhasi kesu thogo pusya ke jaumo deri uke penyo fenyo Jisu Christa themie mu je vor themie zedi lo di ke lagi le chakrapie ugo ke sa ki deri ungoshi ke su pu. It is not the immortal nymph Thetis and mortal Peleus producing Achilles the warrior. It is not the handicapped genius atheist Stephen Hawking, commonly known as the master of the universe, who uses a single cheekbone muscle to communicate in a speech device, yet communicates the knowledge of the universe. But it is God who indeed became human, still amazes us with his word, knowledge, and his work. He still touches us and he still speaks to us. He interacts us through revelation, his word, and also through his congregation of the saints. Poecheri ungoze ke perobazo urutsu ukie mubu popenyo poze popenyo le morgesho mu poliets le getula ke mesaro fo mu pokeme ke pele me go ginu hatsabaya ke tsus ungo si mu ungo susaya sala tie ke pele me go Krista la utha ke vipo nubade hawla weri Krista ke mhe utha ke vi au utho udonu sedinu hohoze ke pe ye geta susmo mori hohoze ke competition se ke susun bud uthaker nyo mi ukiri uthaker nyo mi bali ro mi ukiri rofunu thatsa ko ke sus bali ro mori homi ukiri ke le ke me donu mi tsoli ke mosus ngumu bali ro uthake vi hawa susunu parkeli hawa weri sus ko sa te hetsdi sugos bunu utagevi bonu parle getyo la ungo te hetsake ke tsu sedinu ke zasa ke penyofubu jabie ungo pa te go tsile tsile tenna ungo pe te peje Nipu die keza meno keslam peje Dr. Villo. Nipu jabie nomu ngikru tsaje. Ugo telanu zadiku kebodi hedia soru 146 nieko kezienu tole hau kedio. Pete keze shitaruna. Nieko kezienu Jesus, yeah.
chatsilido Risidio kisha mukimeji ke krinibu noche do ndi ha sevudi ho petsona kishana ke tezi sidi zatse mo nroshoyawe nipu no chike shegem hidi no hikobu hikotsuke no kili nipu gelhu no pishene gotla no hikri shini hibu hejaja ke lenu nipu hibu hetsapedze shidi nipu ngem hidi diezenul hushudo gecha nipu no hikri sagini utnichi higelhu ha bu nipu mila teja bochani gotla no lerdi hiko mipu ke tseli njapu de gola ke tesi te ke tenjia nipu higo chido nipu haidinu nipu ke krotho ke nikimi chazula pa ke tunu ke ma saru fu bu hio kris higo chatali mu puti betenu higo ro tsasi to ke ni tslichi ke tesi ka bin tsdi jesu krista ara ke ni zunu chasewe amen pachai wo sidi ke pesike ni so tsli do ugo dr vilo mu ngi kru Yokola nipu tezi ya munyo bishiwi japu die ke vi tsoko sevori krisaki huchi ke sekepi nipu bu jabi nyo betego tsake ni tsni tenza bukato sandi ni pesi ke sekepi di uko vor ke ze witness din hi uko ke hu tsaprvo bukia tsada ke su se di ke khona shdo April zakir pingu witness day kin he baroki haki hanu uko tsapra mu uko missionary tsake vor atibu me yase bukia tsada she musala ke hu bunuri polari chaba ki krilari chaba divor heseje kecha ki krisunu ni kesia atibuliro late Mrs. and Mr. Petevin meyase de keke shaliro atobu meyas Mr. and Mrs. and Mr. atobu meyase mu pozeu teja krele liro Mrs. and Reverend keluseto nagi uni no de mu hakya no uni baroki ki jogot sli liro padi uko kiti kino reception hato gets tigo bete pebado sala ke hu pori unilai chaba puti buni vibadi kia hato got sni ketala asuk lari chaba di vor hesje gets ki krusun de nego ke hu por kesia ya bete biji